Aha n'ejo nimugoroba ubwo twirwaneho n'M23 bamaze kwigarurira agace ka Mikenke, amakuru akimara kugera mu Madegu muri santere ya Madegu, dore ukuntu ibyishimo by'abaturage byatumye batangira kuja mu mihanda babyina, nubwo drone zari hejuru yabo ariko ntibyatumye n'ubundi badaseburetinga cyangwa se batishimira intsinzi. Aba mubona biganjemo amoko atandukanye, harimo Ababembe, harimo Abafurero, harimo ndetse n'Abanyamulenge n'andi moko bishimiye ko inzira ya Mikenke ifunguwe. Reka twibutse abantu ko Mikenke ariyo yahuzaga Ishabijombo ndetse na teritwari ya Minembwe. Rero nuko byari bimeze ejo nimugoroba. Amakuru y'uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, turaza kuyahera n'ubundi mu Mikenke uko habyutse, ndetse tuzakomereza n'ibindi bice bigize teritwari n'ubundi ya Minembwe. Kuko tubikesha abaturage baturaniye aka gace ka Mikenke, bavuga ko ubu hacari ituze. Imbunde zahagaze ejo mu masaha y'umugoroba, ubwo imirwano yari igeze aho bita Birarombiri, umwanzi abasha guhunga yerekeza Rwitsankuku. Ikindi gice c'umwanzi n'ubundi naco kikaba carahunze cerekeza aho bita mu mafiro y'i Bukunji, aho ni mu nzira werekeza za Gipupu, ariko cane uwo mwanzi wahunze yerekeza iriya akaba yiganjemwo Wazalendo FARDC nkeya cane. Undi mwanzi n'ubundi nawe akaba yarahunze akuka hakurya za Mikarati, aho ngaho ni muco hagati. Uyu nguyu nawe akaba yiganjemo insoresore z'imfurero ngo ziyobowe na General cyangwa se wiyita General Kakobanya. Rero nuko Mikenke ejo byagenze, uyu munsi gusa nta sasu riravuga, haracyari agahenge, usibye ko amakuru y'intambara ahinduka akanya ku kandi, ariko kugeza amasaha nuko byifashe. Abari Birarombiri babyutse neza, abari Mikenke yose babyutse neza, abari Marunde babyutse neza, abari za Gitavi, za Duhoko, abo bose babashije gukingura, ni amahoro, bameze neza. Ariko nubwo bimeze gutyo n'ubundi umwanzi aracari hafi. Ejo twababwiye ko tuza kubabwira amakuru y'Agakenke. Gakenke aho bita kuri Miko n'ubundi umwanzi aracahari. Uyu nguyu nawe niwe wugarije abaturage bo mu gace ka Minembwe, kuko ubu hamaze gushingwa ibirindiro bigiye bikomera cyane muri kano gace, bisa nkaho birekereje cyangwa se byiteguye kuba byagaba ibitero bimanukanye Gakenke yose bigakukana aho bita ku Runundu. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo twirwaneho iri maso kandi yabashije gufunga inzira zose. N'ubundi kandi undi mwanzi nawe aracari aho bita za Nyaruhinga, aho naho n'ubundi ni za Gakenke ruguru ya za Karongi. Undi nawe aracari za Karongi n'ubundi, ariko ntagiteye ubwoba cane kuko Musada yose cyangwa se imbaraga ziwe zose zari zifungiye habashije gusenywa ariho Mikenke. Undi mwanzi n'ubundi aracari aho bita za Mutunda, aho ngaho aracahari, za Nyamabuguma, za Bicumbi, aho hose haracari amadifensi. Aho ni hakurya ya za Bidegu, hakurya ya gatatu ko mu Bidegu. Umwanzi aracarekereje areba ko n'ubundi yasaka kumanuka za Bidegu uko asanzwe abigira, akaza guhungabanya umutekano w'abaturage w'Irundu. Gusa twirwaneho biciye ku muvugizi wayo Colonel Rugabo, yavuze ko n'ubundi nibasubira kugerageza gusabote cyangwa se kugira ico bakorera abaturage, naho babasigiye naho n'ubundi barongera bahabakure. Yavuze ko batanze warning nyinshi cyane zitandukanye, kugeza ubwiwe ku giti ciwe yagaza rero akandika kuri Twitter yiwe ababuza ubushotoranyi ndetse no kwibasira abaturage, ariko ngo ibintu leta na rimwe itigeze yumva. Yavuze ati rero bitewe n'amatangazo twagiye tubabuza kubangamira inyungu z'abaturage, twahisemo twenyine kwataka ibirindiro. Nyuma y'uko n'ubundi kandi bagaragaje kwataka ibirindiro byacu, twahise duhaguruka kubera order yatanzwe na generale wacu, dukurikira umwanzi turamukubita, turwanira mu nkambi ya Mikenke, ku kibuga c'indege turamukubita ku bitaro turaharwanira tumukuramo, turamwambutsa za Bukunji. Iyo ngiyo niyo yagiye yoroma, undi nawe aheza inzira ya Rwitsa.